Hai TR08Z5199 Marini Khungsa bike Malkhung te AS11DC6485 Marini Khungsa truck Malkhung Thuthailaimao bai Sago Dukhumankha Khoroknwi Borok Patimung Bichondro mono amsayo Paithago fire service ni adongrok thangi Sago Dukhumanai rokno tlangjaka sakhamnogo Patimung no te koktumani bisingte Shoimankha 4 salot TR08Z5199 Marini Khungsa bike Malkhung te AS11DC6485 Marini Khungsa truck Malkhung Thuthailaimao Sago Dukhumankha Khoroknwi Borok Borokni mong Falgun Morashing te Biswajit Morashing Patimung Bichondro mono Bilonia thangmani laharo Patimung no te koktumani bisingte Shoimankha o bike Malkhung speed khlaye faye abahai lahar Patimung patika hanei abai Patimung no kahan kino amseni lugoro koktumar horka fire service ni adong rokno Patimung ni koktuma mar khan kino Patimung thayo thangu sogoi ka fire service ni adong rok abahai ke paithago Patimung thayo thangu sogoi ka Monpathor outpost thanani police Paitha koktuma sijang manu jorate Sago belanu Dukhuman mani bai onatabuk sakhamnogo sakna rusagi tongmani koktuma Paithago Malkhung te bike Malkhung no thanawo thlangi thangka Monpathor outpost thanani police Patimung no te chaitoguni te mungo onkhorjak tabuk outpost thanani police Bureau report Chini Khorang